khir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekule voin hi soitak ngi footballer ro pui Cristiano Ronaldo pian cham akum somli na ania Ronaldo train bul kan trananga tin inkhe result te football Thu Leng ang chia te po kan nu chaule bok don nia soitak angin Portuguese forward Cristiano Ronaldo pian cham voin hi ania go sang khat tin trap to mai Cristiano Ronaldo hi kum somli alo tling ve ta der mai Cristiano Ronaldo hi February ninga kum sang khat zakwa samriat panga khan alo pianga Madeira muna piangin football azin kong hi Sporting Lisbon anram club thatangin atrana hemi mahian national team tan te adorin ha team tan te po academy lama alo to bok kum sang khat zakwa samko pasaria Sporting Lisbon hian anseng nuta kum sang ni pani tang senior team tan ain lan trana Sporting Lisbon tan hian tum samthum pahat in laning gol nga akhonga midang gol khong tor siam sak tum ruk anei man bok ache thate ma wangin United nen aning khel tumin mit atlunga United hian senglut ngaling kum sang ni pathum khan Sporting Lisbon atang hian an sengluta ro pui tak anni United team a om lai hian Ballon d'Or te po adong hial thei ani kha United team tan hian akirle nu thlenga han chut le tin tum zathum somli paruk ain lana goza somli panga khung manin midang gol khong tur siam sakpo tum somrok pali anei man bok hemi nu hian kum sang ni pakwa Real Madrid chuan ahun laia player man to ni torin an sengluta United tanga an senglu nan hian pau million somriat an seng nge tarlan anne Real Madrid hian anti sual lava he tlap tan hian tum zali somthum pariatin laning gol zali somnga te meu mai akhunga midang gol khung tur siam sak tum za somthum pakhat anei man bok hemi nu hian Juventus sa lutin heta po hian ache chelava match za somthum pali in laning gol za pakhat akhunga midang gol khung tur siam sak tum somni pahni anei man bok Real Madrid team tan hin dom te takin aing khel emoti la hin kum sang ni som pariat khan be selo tak mai le Real Madrid tran tu te thong da tur thil athlenga Cristiano Ronaldo hi Italian Serie A club lian le lo tling Juventus team chuan be selo tak mai in an sengluta UEFA Champions League top scorer le assist nei sang ber Cristiano Ronaldo hi Juventus hian an senglu nan hian Euro makdoi za chong an seng nge anne Juventus team hian anti sual lo khop maya Juventus team tan hian tumza som thum pali inlan maning gol za pakhat akhunga midang gol khong tor siam sak tum som ni pahni anei man bok Juventus team tan po hian che chelem lo tak ania match za som thum pali ain lana gol lut za som ni pathuma ain rol tinani chu pui hem tak ane hemi nu hian soita kangin United team a akir leya chumi nuwa Al Nassr khelein tun din mona Al Nassr tan tum somriat pakwa inlaning gol somriat pakhat akhunga midang gol khong tor siam sak tum som pakwa anei le der to bok hei mai ba kai season kalmeka Al Nassr tan kum somthum pakomi hi kum somli atling che bok kum somthum pakoral akaya khan season kalmeka match somni panga inlaning gol somni pathum akhunga midang gol khong tor siam sak tumli anei man bok om zia chu kum somthum pakwa ani lai khan season kalmeka tum somni panga ain lana go somni pasari luta ain rol thei tinani chu pui hem tak anne football azin ko ahen hlotlin na po achang nem khop maya soita ang Sporting Lisbon kha champion no moi pakhat achoi pui mana United team kha Premier League no moi pathum FA Cup no moi pakhat English Football League no moi pahni FA Community Shield pakhat UEFA Champions League le FIFA Club World Cup no moi te pahni achoi pui man anne Spanish La Liga club Real Madrid azom nuwa La Liga no moi pahni Copa del Rey no moi pahni Super Cup no moi pahni UEFA Champions League no moi pali UEFA Super Cup no moi pahni le FIFA Club World Cup no moi te pathum achoi pui man anne Juventus zom nuwa po Serie A no moi pahni Copa Italia no moi pakhat le Italian Super Cup no moi pahni te achoi puya tuna a khelmek na Al Nassr hi no moi pakhat achoi pui le der to bok hengba ka hian anram Portugal chu UEFA Nations League le UEFA European Championship ate a champion pui man bok anram tan hian soita kang khan
Ronaldo hian trumzat ni som pasari ain lana goal za somthum panga akhung tling towa national team tana goal khung tamber record achel mek anni heng ba ka heng kan soi mai lo tur chu Cristiano Ronaldo hian football a zin konga club le ramtan heng goal zakwa somni pathum akhung tling der to bok mimal choi moina lama po hian trophy adong dem khop maya soisen lo khopa tam lo man adong to anni heng zinga alo man don zinga langsar zual zinga Ballon d'Or no moi chu trumnga a choi towa FIFA World Player of the Year a trum khat thlan ni to bokin the best FIFA men player a trum ni thlan ani to bok heng ba kain UEFA Club Footballer of the Year a trum khat thlan ani towa UEFA men player of the year a trum thum thlan ni to bokin special award hi trum khat adong to bok European Golden Shoe hi trumli adong to wa Puskas award trum khat dong to bokin Premier League Player of the Season a trum ni thlan ani to boka La Liga Best Player a trum khat thlan ni to bokin Serie A Player of the Year a trum ni thlan ani boka Premier League Golden Boot trum khat dong to bokin heng ho ba kain trophy thanem tak adong to wa Portuguese Player of the Year a trum nga zet thlan alo ni to bok Cristiano Ronaldo birthday pol ni deuh tur hian afa pa po tun hnaya a che tha khop maya Cristiano Junior hi tun hnai maya khan apa birthday ma che hin Saudi Pro League Under 15 in lalama an khingpui aliti hat chu goal som goal kuain an hneya hemi truma hen Cristiano Junior hen goal som akhung anni hemi ma deuh che po hianin Al Hilal team chu sisari fain an hneya hemi truma po hen Cristiano Junior hen goal sari zet mai alo khung to bok atop kharna nidon ta se Cristiano Ronaldo an tun hnaya athu soi hi inda donang o Cristiano Ronaldo chan media ten ankom na abadei pol ni tura ankom na ani chu hemi truma hen Cristiano Ronaldo chu zo na zo ani ya Ronaldo chuan mitam tak chon Lionel Messi te Maradona te Pele te hi player thale ro puitin an soi thina chuti rolin an du na hi ke point ka za sak emema mitin hian in du thlan tur chu kan neya kan du thlan na po hi kan in za sak ton angai anni amai ro chu ke ka ngai dana ero ke hi footballer thaber le thiam ber kan ni ya complete bera ke chun kai ngai bok midang ne na in compare pha ka po ka ngai lo ke hi a thaber kan ni ya ka head goal theya free kick ka pe thiama chuba ka goal khung ka thiam emem boka ka cherangin ka chak boka tunma ang tho khan ka zuan po ala jang reng ani tin Ronaldo chuan asoi Cristiano Ronaldo bika santaila inke result lama luta illa nizana Spanish Copa del Rey quarter final inkhel monam taka Atletico Madrid in olsam takin ne nan changa semi final an lut semi final lut tur hen quarter final a hian an khingpui Getafe chu singa fain an sop he inkhela he minute riat na le minute som pasari na Atletico Madrid tan Simone Fapa Gonliano Simone chon an goal ma hroi pahni a khunga hemi nuya Samuel Lino Angel Correa le Alexander Sorloten goal khat theu an khung ve leya olsam takin singa fain ne na an changa semi final anin pet kai France Cup lama po round of 16 ani zana inkhela Paris Saint-Germain an chaka an khingpui mol nei tu division hiamlam club Le Mans chu Sydney fain an ne he inkhela hen minute somni pangana Paris Saint-Germain tan Desardo chon ma an hruaina goal a khunga second half minute somsari pakhatna inel na kalmeka chetra mmai Bradley Barcola chon an goal ni na a khung leya goal dang lubel zui talovin Mikhwal team Paris Saint-Germain hian Sydney fain ne na an changa quarter final anin pet kai zuita anni Copa Italia lama poni zana quarter final inkhel monam taka Atalanta an chak zawlava semi final lut turangai team hi an khingpui an ne turangai Bologna chon sikhat fain an lo ne Serie A lam atanga te chon team pahni te hi anin thlau angreng khop maya amai ro chu kapin nel na hi chu kapin nel na ani mewa chaklo turarin kai jok po an chak chang a le thin he inkhela po hian Mikhwal team Bologna team tan minute samriat na Santiago Castro chon ma an hruaina goal aron khunga chaktura ngai Atalanta lam an chak talava beiselo jok Bologna lam hian next round anin pet kai zuita anni inke result ka san le taila inke tur fixer lama lut vele ta illa thau me zanin lama inkhel thlir turom nol don na
English Carabao Cup lama semi-final second leg ka Newcastle United chun Arsenal team chu anlo mi khwal don na zanlai pel dar khat le chan ve team pahni te hi anin mat chonang soita kangin team pahni te hi first leg anin mat chona khan Emirates Stadium a Newcastle United hian mual nei tu Arsenal hi Sydney fain anlo ne towa Sydney faya ma hroi chungin an homa Arsenal team hi anlo mi khwal don an ne Arsenal team hian next round lu an du ni chuan atlem bera goal ni tal an khung angai don tina ni chu heng ba ka Spanish Copa del Rey lama zanin zanlai pel dar khat le chan ve quarter final la Leganes le Real Madrid te anin mat chon don boka hei hi chu chaktura chiang te po ati thei om me Copa Italia lama po inkhel clear turom don na zanin zanlai pel dar khat le chan ve AC Milan le Roma te chu anin mat chon don na German Cup lama Bayer Leverkusen le Cologne te chu zanlai pel dar khat le minute somponga anin mat chon ve don bok inkhel result le inkhel tur fixer te chu kal san taila football Thu Leng a lut ve le donang o tun trum chu Santos panta Neymar lam atang hian bul tran don ta ila tun nai mai khan Neymar hi media ten ankom na Brazil club Santos apan nuwa ankom matsak bera Inter Miami pan itumem tia an zona chu achanga Neymar chuan Lionel Messi hian min ron benge ya Inter Miami zam turin min ron som anni heng bak an Chicago Fire lam atang te point som na kap muwa Major League Soccer lam pan thei tur khan hun tha chu kan nei nge ye amai ro chumi tam takin Inter Miami te Chicago Fire lam te hian min hnol nin soi thin ma se hei hi thu dik tok lo ani ya ke chuan inel na sang jok ma chan zel kala duwa Major League Soccer lam pan ha ka tum mi lo ani chuti rualin Messi le ho te ka za ma ani bula khelpoi ka thil chak ber chu ani ma se ke chuan inel na sang jok le ro pui jok ma chon zel kala duwa Santos team chu san pohin Europe lama kala kir le mai thei ani chutiang te chu mat chop kala neya Major League Soccer lam hi chong karel ru ala len lo tin Neymar chuan asoi football pandit na thok mek mi tam takina kan huat mai Gary Neville po aron tong chuak le ta Ruben Amorim chu chia ative ngang ni turangai anni Gary Neville chuan Ruben Amorim hian tuna akal phungang te hi athak lo ani chuan United team hi asop chengei don ti achiang hleya tundin muna po asop cheto hle United team na anti sualian tak chu back three mang Ruben Amorim an senglu thi ani ya a system te hi athat pui lawa athat pui lo ti in thareng chungin thak atum chuang lo ani kangai dan tlang takin han soitai la Ruben Amorim hi Eric Ten Hag ai po han a che zoka United sop chiat konga po Eric Ten Hag ai na athok thadai zok ti hin Gary Neville chon Ruben Amorim chungchang hi asoi Manchester United lamin Spanish La Liga club Real Betis lama ankal thir Anthony chu awache thangal angreng khop maya man of the match thlan ani thu te po kan lo hre theu ome hemi chungchang hen Real Betis manager Pellegrini po aron tong chuaka Pellegrini chon Anthony ang theina sang nei kan senglu thei hi thil lo mom tak anni he muna hian nuam ti takin a khela a match ma sabera po chu kan mu anni United team khan engwangin nge an man thiam lo ti hi makkati ma kan team a chuan world class player ro pui tak angin a khel theia United team a har sat na atok big lai tak kha thil soi thiam har sat tak anni chuti rualin United kan za ma Anthony min lak lu tir du hi kan lom bok ti in Pellegrini chuan asoi nimin lama kan lo sei to ang khan ni zana ma transfer aron vele neu maya Chelsea forward Joe Felix cho AC Milan chon an senglu tak thu an puanga season kalme katan Joe Felix si an ho don anni AC Milan hian Joe Felix an ho na mana hian pau million panga an seng don na season atopuna an du ni chon an senglu theidon ni tarlan ani bok soita kang Joe Felix si Chelsea ma khelna mun achang tam lo khop maya Chelsea azom nu atum samli in laning goal som pakhat akhunga a statistic en chuanin che chelem lo tak anni chuti rolin club lian an ma chon tumin a khel ngai lova club te laka chau a khel kan ti theiber ome hemi wang Chelsea lam hen in toy thar turin nge chotir hlen tumin an chotir ti hi hriat thiam ala har khop maya thil chiang ro AC Milan tan
season kalmek chu a khel to don anni Paul Pogba point thu thar aron nei vele ta the athletic lamin antarlan dana tun hnaya United le Paul Pogba te seizom ni manma se Pogba hi United ta akirdon lauti ni jang khan tarlan ani ya Paul Pogba agent le Manchester United technical director Jason Wilcox te tun hnaya anin belai mu ani ya hemi chungchang a hian thu thar ron omin Paul Pogba agent chuan Wilcox nen hian intrian thatak kan ni ya kan inkar po athal le chuti ronin Paul Pogba United azom don empty chungchanga inbiak na engma kan nei lova intrian tha in ko mangmai main kan inbia anni ka soidu chiang tak chu United hian atum thumnan Paul Pogba hi anseng nu don loti hi ani ya club dang zom tur azong meka ahmuto boka tuna tangari lote Paul Pogba hian club anei don ti in asoi Mirror lamin antarlan dana Arsenal midfielder Jorginho point thu thar aron neya Brazil club Flamengo chu azom don ti puan chian anni Jorginho hi tun din hmuna akhel na Arsenal lam hian contract thar zia puitumin tran an lameka ma se an hlo chamto nia tarlan anni hei hi achan chu Jorginho hi Brazil club Flamengo lam hian mimal inrem na an nei puitowa pre contract po inrem na an nei puito nia tarlan anni season tharlama Jorginho hi Arsenal a kan mu chun zom don lova Flamengo tan ain lan to don tinani chu Mail sport lamin atarlan dana January transfer kongka kharta ka khan Chelsea forward Christopher Nkunku chu Manchester United le Bayern Munich te chun anno dor ngai ni hin alanga he thu hi Mail sport lam chun antarlang chuti rolin United le Bayern Munich te hian Christopher Nkunku hi an hoisan ngala kumsom ni pasari mi mana hian Chelsea lam hian sum thanem tak an phutang zat hi tlap pani te hian pek anin huam lo anne Paul Merson point transfer deadline data City lamin Nico Gonzalez anseng nu chungchanga angai dan aron soya Paul Merson chuan ani hi tunge ni ti po hrelo hi kan tam viavin arinom mitam takin Sergio Busquets ang ti te point lo sei to ma se chutiang khopa tha chuni se khovel huwa phianin kan hriat ngei karinga amai ro chu kan hretlat lo anni City lamin ani sengnu nana sum thanem tak an sengam hi panic buying kan tiang hi athlen ngei karinga City team tana mitang kai po avani karing chi lo anni City lam hi antal boy emema chuwang chunin mang an thila ani hi an senglut mai niin ka hriatin Paul Merson chuan asoi Gary Neville point thu thar aron nei vele ta ni zan lama khan media ten ankom na Chelsea chungchanga angai dan aron soi Gary Neville chan transfer kongka kharta ka khan Premier League champion no moi choi an du ni chuan Chelsea lam hian mithar senglu an mamoti kalo sei to thina striker thar center back thar le goalkeeper thar an mamo thu kalo sei to ani kha hei hi ke chuka ngai dan diktak alani renga Chelsea lam hian chu tiang te chu an senglut lem lova Premier League champion no moi choi hi an du lo ni hin ka hriatin Gary Neville chuan asoi Chelsea tran tu te khan Neville thu soi hi kan pomzong ani hlomem le tu hnaya Lionel Messi le Lamine Yamal ten khai khin antok na sakhop maya hemi chungchanga hian Barcelona coach ni na chelmek tu Hansi Flick chu aron tong chuaka Hansi Flick chuan tun din hmuna chuan Lionel Messi hi kan tima awum tolova ahun aliam towa tun hi chu Lamine Yamal ahun ani ve to anni player ro puitak ve anni ya Lionel Messi ha greatest of all time chu ani ya Lamine Yamal po hi all time player ni turin theina anni chu tiang ti thei tur chon thei top kan chho puya alaron ni chho thei ngei poin karing bok tun din huna chon player pani tei te khin chi anni lova until ti that le an hlotlin na chan po alai nang lo hle ka soi om zia tak chu player pani te hi om tir hle ula pakhat chu mi thatak le ro pui taka achuak towa pakhat hi chu tiang ni thei tur chon kan chair me kan ni ti in Hansi Flick chuan aron soi team tok lamin atarlan dana Arsenal lampoin transfer kongka kharta ka khan striker thar senghnut man lo ma se nipui transfer kongka aloin hon le vel le Alexander Isak chu senglu antum tur thu tarlan aniya Isak senglu tur hen amana po sum lo kholok antum ne tarlan ani bok Isak hi seito angkhanin January transfer kongka kharta ka player hot berte zingami aniya
chuti rolin ama nge hin chua atum lo thu asoya season to pairo achua mai rinna alian hle Arsenal ne soizom anni reng maya Arsenal tan ala khel nge tepo arinom Chelsea lam point player tharni zan nama khan anseng nuta Chelsea lam hian sen 18 na train komsom pakwa upa Matias Amagu chu anseng nu thu puan ania hunrei tak an hne na cham tura contract an zia pui thu an soibok Chelsea lam hian Amagu hi kumria dai contract an zia pui anne Matias Amagu hi sen itian French League 1 club ta na khel ania Chelsea lam hian va muchatin anseng nuta anne Matias Amagu chun Chelsea azom thei chu alom thu asoya Chelsea official website lama aming le amel tarlan ani ringot pot chu atana choimoina ani thu asoi Mikel Arteta point tun haya khan media ten ankomna anzona aron changa transfer chungchanga iche thatok lotin anzona chu achang Mikel Arteta chun inzona chana chu ka pedon chewa inzona chana diktak chu keipo hian hreum ka tihle anni kan tum dana chun mithar senglu kan tum nge ya kan momo lai tak thom thatum point thei top kan chu anni chuti rolin January transfer kongka in hong thin hi chu mithar senglu ahar sa kan du ang takpo senglu a thei thin lo anni chutiang bok chu keini lampo heng kan tok ka kan momo ang player kan lak lu tum kan la lut thei lova chu wang chang kan nei sa mang te hian in thei top kan chu angai don anni ka player nei sa te hi karing tok emema season to po hlotling taka kan khar thei ngei karing tin asoi Manchester City lampoint transfer kongka kharta ka khan hun rei lo te chunga tan Inter Miami midfielder Sergio Busquets ho antuma amai ro chu Sergio Busquets hian alo nol thu puan anni Pep Guardiola chon Sergio Busquets hi abiak ngei thu tarlan ania amai ro chu Inter Miami ta na insorbing adu vain Sergio Busquets hian Pep Guardiola somna hui tak hi alo nol ta tinani chu German Bundesliga club Bayern Munich lampoint thulomom ni jang khan hriat tur an neya an defender poimo Alphonso Davies so contract thar an je pui thu tarlan anne German champion Bayern Munich hian Alphonso Davies si kumsang ni somthum thleng dai contract an je puya amadu to Real Madrid tan chan thil poi tak ani ngei arinom tun trum chu Real Madrid plan a fail tinani chu soita kangin ni pui transfer kongka hon masak zo ka khan Alphonso Davies in Real Madrid pan adu thu alo sei towa Bayern Munich tan contract a zebel lo tur thu tepo alo sei to mase Real Madrid lam hian a contract ato phun tur an kha tur thu an lo soya Alphonso Davies in contract thar aziak le takeu mai si anni Manchester United defender Tyrell Malacia point ni zan nama khan Dutch la PSV chu azom tak thu puan ania season atop phuna PSV lam hian andu ni chon angetin anseng nut thei don bok Tyler Malasi kumsang ni somni pani khan United hian fenyor ta tangin pau million som pathum sengin anseng nuta amai ro chu an bei seang ero aphak lo hle kumsom ni pangami hi hliam wangin thla pasari chung te me umai achola tu naya khan aron kir le chawa bei seero aphak zui ta chuang lo hemi wanghen United lam hian lonin an chu tirta anni PSV lam hian andu ni chon angetin anseng lut thei don bok ole hate chin hatun tumatan chon ni tamai se clear tu te ka channel mi ngai hlut sakain chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe man tan min han lak pui zelula thu thar ngai nom tak te denin mo chawle zel kan tum don ne